Ego amakuru avugwa mu mikino nuko ikipe ya Rayon Sport ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yatangaje ko yasinyishije rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Kongo yitwa Moise Sanja Buraya. Mu mwaka ushize w'imikino rero akaba yarakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport. Mu yandi makuru nuko u Rwanda rwemejwe nk'igihugu kizakira imikino ihuza ibigo by'amashuri byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba izwi nka FEASA muri Kanama y'umwaka utaha. Iyi mikino yaherukaga kubera mu Rwanda muri 2023, icyo gihe yari yabereye mu mujyi wa Huye. Ni mu gihe kandi y'umwaka utaha yo izabera mu karere ka Musanze. Iyi Musanze yaherukaga kwakira Sekafa FEASA muri 2018. Ngiye muri basket, ikipe ya APR Basketball Club irakoza imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona ku nshuro ya kane yikurikiranya. Ni nyuma y'uko rero yaraye itsinze ikipe ya Patriote amanota 101 ku manota 92 mu mukino wa gatatu. Ikipe ya APR rero ikaba isabwa kuzatsinda umukino umwe wonyine uzaba ku munsi wo kuwa mbere, ubundi igahita yegukana igikombe. Ni mu gihe kandi no muri shampiyona ya basket mu bagore naho habaye umukino wa kabiri, aho ikipe ya REG yatsinze The Hopes Rwanda amanota 77 ku manota 48. REG ihita igira intsinzi ebyiri, The Hopes ntago yari yabasha kubona intsinzi. Mu mikino y'umwanya wa gatatu rero mu bagabo, ekipe ya REG yatsinze RSSB Tigers amanota 78 ku manota 58. Aya ma ekipe yombi anganya intsinzi imwe kuri imwe. Ni mu gihe Kepra aho ni mu bagore yo yatewe maga y'amanota 20 nyuma yo kubura muri BK Arena, aho yagombaga guhurira n'ikipe ya APR Women Basketball Club mu mukino wo guhatanira umwanya wa gatatu. Hirya y'imipaka y'u Rwanda, Vipers yo mu gihugu cya Uganda yegukanye Super Coupe ya 2026 itegurwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Uganda FUFA. Yabigezeho rero nyuma yo gutsinda ikipe ya Kitara ibitego 3 ku gitego kimwe. I Burayi bigoranye cyane, Real Madrid yabonye amanota 3 ya mbere muri La Liga muri sezo itaha. Ni nyuma yo gutsinda Espanyol ibitego 2 ku gitego kimwe. Ni ibitego byatsinzwe na Jude Bellingham ku munota wa 9 ndetse na rutahizamu Carlos SP ku munota wa 90. Igitego kimwe rukumbi cy'ikipe ya Espanyol cyatsinzwe n'umusore witwa Alex Calatrava ku munota wa 30. N'amanota atatu ya mbere rero Jose Mourinho abonye nyuma yo kugaruka muri iyi kipe ya Real Madrid, ndetse no muri 11 bari babanjemo yari yahaye amahirwe abakinyi bose yaguze muri Mercato iheruka. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande ikipe ya Manchester United yo ntabwo yatangiye Premier League neza nyuma yo gutsindwa na Hull City ibitego 2 ku busa. Ni ibitego byatsinzwe na Semi Ajayi ku munota wa 17 ndetse na Nobo Mendy ku munota wa 38. Ikipe ya Manchester United yaherukaga gutsindwa n'ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere ku mukino ufungura shampiyona mu 1992 ubwo yatsindwaga na Sheffield ibitego 2 ku gitego kimwe. Imikino rero iraza gukomeza uyu munsi saa 9 zuzuye. Brighton iraza kwakira Aston Villa. Ni mu gihe kuri iyo saha Manchester City irakira AFC Bournemouth. Saa 11:30 Newcastle United yakire ekipe ya Liverpool. Muri La Liga naho baraza gukina, ariko umukino abantu benshi bategereje ni wa Elche iraza kwakira ikipe ya FC Barcelona saa 3:30. Mu yandi makuru nuko ikipe ya Besiktas yamaze kohereza ubusabe muri ekipe ya Newcastle, barimo kwifuza umusore witwa Joe Willock. Ni mu gihe kandi witwa Bradley Barcola ntago ari mu bakinnyi ikipe ya Paris Saint-Germain iraza kwifashisha ku mukino iracakiranamo na Rennes saa 2:45. Impamvu nta yindi nuko uyu musore akomeje gukurikirana transfer yiwe imuvana muri Paris Saint-Germain imwerekeza muri Liverpool. Undi musore udahari ni Ibrahim Mbaye, uyu we ntago yari yabona ekipe imwifuza. Ni mu gihe kandi uwitwa Ismail Sarr ku munsi w'ejo ntago yabonetse mu bakinnyi ekipe ya Crystal Palace yakoresheje ikina n'ikipe ya Everton, kuko uyu musore nawe arimo kwifuzwa n'ikipe ya Galatasaray, ndetse bamaze kumvikana ibireba umukinnyi ku giti cye nubwo amakipe atarahura ngo abashe kuba yaganira. Ni mu gihe kandi uwitwa Leo Goretzka ashobora kwerekeza muri ekipe ya Aston Villa. Ni nyuma yuko Leo Goretzka yamaze kuvugana na Unai Emery ko ashobora kuba yakwerekezayo. Uyu musore yageze muri ekipe ya Bayern Munich 2018
kugeza magingo yaramaze kuyikinira imikino 312. Muri iyo mikino rero yamaze gutsindamo ibitego 51. Naho ekipe ya RB Leipzig iracyakomeje gushaka umusore witwa Christophe Nkuku, ariko kandi ntago ari iyi kipe yonyine irimo kumwifuza, kuko n'ama ekipe arimo za Galatasaray ari kumushaka. Uyu rero Christophe Nkuku ntago ari ubwa mbere yaba agiye muri ekipe ya RB Leipzig, kuko yageze muri ekipe ya Chelsea ariho avuye, ariko kugeza magingo akaba yakinaga shampiyona yo mu gihugu cy'Ubutaliyani muri ekipe yitwa AC Milan. Mu gihe kandi ekipe ya Chelsea yamaze kwemeza ko Jamie Boni Gittens atazatizwa, ariko imiryango ifunguye, uwashaka kumugura yamugura. Urakoze cyane, tugeze ku musozo w'amakuru twabateguriye. Dufata akaruhuko gato, mu kanya n'ingaruka ndabagezaho amakuru y'ingenzi y'iki cyumweru turi gusoza. Turimo turatera imbere ku muvuduko uzahora wibukwa mu mateka. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 abanyeshuri 445 nibo bonyine bajyaga mu mashuri yisumbuye ku isi yose buri mwaka. Uyu munsi bararenga 600,000 gusa. Bake cyane muri aba nibo bagira amahirwe yo kwiga mu mashuri ameze nka Apred Ndera. Iri shuri ntabwo rirera gusa, ahubwo ryubaka abahanga n'abanyamwuga b'ejo hazaza binyuze mu masomo y'icyiciro rusange no mu mashami nka Math and Sciences, Arts and Humanities, indimi, combination nka PCB, PCM, MCB, MPG, MPC, MCE, MEG na HGL. Apred Ndera yubaka abanyamwuga binyuze muri TVET School mu mashami nka mekanike, amashanyarazi y'imodoka, kugorora no gutera irangi imodoka, amashanyarazi yo mu rugo, gusudira, kogosha, gutunganya imisatsi, makeup, ubudozi, ikoranabuhanga no gukanika mudasobwa, programme za mudasobwa n'ibindi. Hari amacumbi y'abahungu n'abakobwa, kandi abanyeshuri bose bigishwa amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka nta kindi kiguzi. Hamagara 07 88 90 74 07. Waniyandikisha unyuze kuri wa eshatu /apredndera.com.